Poštovani gledalci, nalazimo se u ime Diaspora Media Group na 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, na Beogradskom sajmu, hala broj 4. Nalazimo se na štandu prelepe Republike Srpske. Ovde se okupio Dream Team sa fantastičnom turističkom ponudom, pa ćemo da ih i redom predstavimo. Gospodin Željko Kelović, načelnik Uprave za privredu prelepog mesta koje se zove Lopare pod Majevicom. Pozdrav svima u Švajcarskoj i širom sveta. Dragi Željko, čime su se predstavile kolege iz Lopara? Evo, danas imamo čast da prvi put zajedno sa kolegama iz drugih lokalnih zajednica učestvujemo na sajmu turizma u Beogradu i po prvi put smo i predstavili sa nekim materijalima i potencijalima s njim raspolaže naša lokalna zajednica. Danas je tu s nama i kolege iz opštine Ugljevik, kolege iz drugih lokalnih zajednica koje su susjedni, a to su opštine Teočak, Sapna i Čelić. I mi zajednički imamo jedan nastup na 2 štanda i po prvi se pojavljujemo put na ovakvom događaju i velika prilika da predstavimo ono čim raspolažemo. Prelepo mesto Lopare. Direktno da predstavimo direktora turističke organizacije punim imenom i prezimenom i da kaže zbog čega treba turisti da dolaze u taj prelepi kraj ispod Majevice, Republika Srpska. Slobodan Cimikić iz Lopara sam, kao što ste već rekli, drago mi je što ste tako lijepo opisali naš kraj. Lopare se nalaze na Majevici, kao što znate i kao što zna naša dijaspora. Nažalost, jako veliki broj ljudi je tamo, međutim mi njih dočekujemo i nadam se da ćemo i sve više dočekivati, a ono što je na nama da nadogradimo ono što nam je priroda, odnosno što nam je Bog dao, da dignemo na jedan veći nivo, tako da bude zadovoljstvo ne samo za naše ljude koji su otišli u inostranstvo, nego za sve turiste koji će doći da posjete našu opštinu. Kako iz Srbije, tako i iz cele Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Dragi prijatelju, molimo vas, recite top 10 razloga zbog čega se dolazi u Lopare. Ja bih rekao prije svega da je to jedna fantastična priroda. Znate da planina Majevica dolazi do 912 metara nadmorske visine, 916 metara nadmorske visine, da je jako veliki broj, jako velika površina naše opštine nalazi se od 300 do 900 metara nadmorske visine, nedirnut biljni svijet, zadržana kultura od naših predaka, dobra gastronomska ponuda i ono što je najvažnije, mi imamo i niz kulturno-istorijskih objekata na našoj opštini, koji su možda nedovoljno poznati široj javnosti. Ali imate i divne manifestacije? Da, svakako naša najveća manifestacija možda je Dan i dijaspore, koja se održava posljednjeg vikenda jula, odnosno ove godine smo nešto malo duže bili, trajala je 7 dana, vidjet ćemo kako će biti narednih godina. Naše veliko zadovoljstvo što naši ljudi koji su u dijaspori, što dolaze, posjećuju manifestaciju, rezultati toga su možda i neke investicije od naših ljudi koji žive u inostranstvu. Mi smo sada u Beogradu. Za koliko vremena se stiže do Lopara i koliko je to otprilike kilometara za sve iz Srbije koji bi došli na prelepe bazene, na prelepu Majevicu i na gastronomiju i druženje privredno-turističko do Lopara? Da, ono što sam možda malo pred zaboravio da kažem, mislim da je najveći potencijal turistički i svaki drugi, privredni i svaki drugi, da je to u ljudima. Čini mi se, možda je to subjektivno, ali čini mi se da Majevica ima da nosi u sebi taj neki epitet gostoljubivosti. Od Beograda do Lopare negdje oko 180 km, naravno veliki dio tog puta i prelazi se autoputem i ono što je za nas jako bitno i jako važno, da ćemo vrlo brzo imati autoput do Brčkoga, od Brčkog do Lopare 30 km. Vidimo se u Loparama, gospodine Slobodan. Hvala, bit će mi zadovoljstvo da nam dođete. A posebno onaj istorijski turizam za koji ste vi specijalista, ja sam uživo video koliko je to vekova utkano u Lopare. Čućete, vidite se i dođite, nećete zažaliti. Kada se kaže idemo u Lopare, s ponosom se kaže Ugljevik. Ugljevik, privreda, dobri ljudi, dobri domaćini i sjajno gostoljublje, pa budete ljubazni da predstavimo i turističku organizaciju Ugljevik. Tačno tako, nigde ne može bez Ugljevika. Prije svega lijep pozdrav za sve u dijaspori u cijelom svijetu iz Ugljevika i ja sam Dragan Đokić, direktor turističke organizacije Ugljevik. Moram reći da je turistička organizacija Ugljevik osnovana tek prije godinu i pol dana i da smo energično krenuli u razvoj naših potencijala koje imamo za turizam u Ugljeviku i Ugljevik se tim ima ponositi naročito što smo krenuli u izgradnju najznačajnijih kapitalnih ulaganja u turizam. Prema tome mislim da ćemo na taj način privući veliki broj turista i na taj način i naše ljude koji su vani naše zemlje trenutno da dođu, posjetite Ugljevik i da vide našu gostoljubivost i da vide
prirodne ljepote i ono sve što mi napravimo vezano za turizam. Kada se ide iz Beograda preko Pavlovića mosta, je li tako, Ćuprije, za koliko smo u Ugljeviku? Preko Pavlovića Ćuprije ili sad novim autoputom koji će biti, ako Bog da, uskoro završen, ja mislim da neće trebati iz Beograda manje od sat vremena se dođe u Ugljeviku. Puno vam hvala i neka bude na radost. Hvala i vama i srećno. Za gledalce u Srbiji i širom sveta da predstavimo i druge naše drage goste. Izvolite, draga damo, vi ste iz Ugljevika turističke organizacije. Top razlog da se dođe u Ugljevik je? Sve moguće. Sve je moguće, ne zaboravite ovaj slogan. Vi, draga damo? Istorička organizacija opštine Ugljevik. Razlog da se dođe? Razlog da se dođe prelijepa priroda, manifestacije, sadržaj sportski i tako dalje. A lepo, vi, dragi što? Vanja iz Ugljevika, isto istoričke organizacije. Razlog da se dođe dobro ljudi i vrijedni domaćini. Wow, vi, draga damo? Ja sam iz Zvornika. Predstavljamo Zvornik. Razlog da se dođe u Zvornik, da se vidi Kula grad, da se vidi Kapija. Obično je Zvornik tranzitan, ali ima dosta da se pokaže. Tako da usput kad se krene ka Jahorini, ka moru, da se svrati u Zvornik i da pogledaju šta imamo. Dragi prijatelji, voditelj ove emisije, Miša Ćirić, je prošlog petka i subote bio u Vlasenici, ali je prošao kroz Zvornik i oduševio sam se kad sam vidio kakav modern grad kraj Drine, a kad sam vidio Zvorničko jezero, poželeo sam, eto me na brodiću, bit ćete domaćini. Ako Bog da, bit ćemo, tu smo domaćini, samo dođite, tako da... A tek ona gore tvrđava i ono gostoljublje i onaj hotel koji ima onaj divan pogled. Kovac, prelep hotel, ima prelep pogled na jezero, na prelep ambijent. Čudo je taj Zvornik. Pa naravno, morate doći da pogledate. Puno vam hvala, imamo još jednu ovdje dragog gospodina, da vas predstavimo još jedan put vaše puno ime i prezime. Pa ja sam sad došao, Miša. Da jesam, ali molim vas, budite ljubazni, predstavite se i pozdravite naše gledalce u Srbiji i svijetu. Ja sam Miodrag Lončarević, direktor turističke organizacije Republike Srpske. Inače, ja ste Mišo poznao iz Osečine. Dragi prijatelji, ovo je bio susret velikih prijatelja. Nas dvojica se znamo sa Međunarodnog sajma šljiva u Osečini, a onda smo preko Bratunca stigli do Banja Luke i meni je čast da predstavim direktora turističke organizacije Republike Srpske i da ga zamolim da gledalce u Srbiji i širom sveta pozove u prelepu Republiku Srpsku. Tako je. Upravo evo danas se nalazimo na 44. Međunarodnom sajmu turizma ovdje u Beogradu koji je trajao 23. 26. februara i mi smo ovdje, kao kada kažemo u Srbiji, svoj na svome. Mi imamo veliku obavezu da se ovo predstavimo u najboljem svjetlu i da našu ponudu promovišemo kako turistička organizacija Republike Srpske, također i 20 turističkih organizacija lokalnih. Evo pogledat ćemo sad kamerom, sve je puno ljuda interesuje Republike Srpske. Imamo također u sali jedan gdje se promoviše Trebinje i Jahorina, ali što hoću da kažem, imamo veliku obavezu zato što gosti iz Srbije, turisti naši, najviše dolaze u Republiku Srpsku u prethodnom periodu, a i u budućem periodu nadamo se da će dolaziti i mi ćemo sad u ovom periodu, potpisali smo sporazum sa turističkom organizacijom Srbije, gdje ćemo u narednom periodu da radimo na prekograničnoj saradnji, projektima, međutim, kažem prekogranično, kod nas nema granice, mi smo jedan narod, jedne običaje i tako da ćemo u narednom periodu nastaviti da radimo. Mi ovdje imamo jednu promociju koju mnogi u regionu nemaju, a to je avanturistički turizam. Avanturistički turizam, to mora se zapamtiti. Koja Republika Srpska ima, što hoće da kaže, to su naši nacionalni parkovi, to su naše također banje koje ne zaostaju iza regiona. To su naši gradovi, kao što je Banja Luka, kao što je Trebinje, kao što je Bijeljina, znači od Novog grada do Trebinja, sve su to gradovi koji rado primaju naše turiste iz Republike Srbije iz regiona. Prošle subote sam bio u Vlasenici gdje sam video početak radova, igrište, novo turističko veliko mesto za skijanje kao Jahorina 2, recimo. Tako je, to je zahvaljujući našoj vladi Republike Srpske koja mnogo ulaže sad u naše te turističke destinacije, ali što se tiče igrišta, to je jedno bilo naše prepoznatljivo za zimski turizam i skijalište, međutim to je sad pod pokroviteljstvom Jahorine. I nadamo se da će Jahorina kako na igrištima također i na Manjači da uradi jednu turističku sezonu, ali ne samo zimsku, nego 365 dana gdje će da dolaze turisti i da budemo jedni prepoznatljiva destinacija jer turistička organizacija Republike Srpske prepoznala na sajmama da je turizam u Republike Srpskoj nešto novo, što je interesantno za sve agencije i za turoperatere. Tako da svaki turista želi svake godine da nešto doživi novo, a to je Republika Srpska. I ovdje da kažem da svi posjetioci dođu na štand naše Republike Srpske u halu 4 i da posjete nas, dobro da došli na štand, a također u Republiku Srpsku.
Poštovani prijatelji, od prvog domaćina Republike Srpske u domenu turizma, pravog promo ambasadora, čuli ste poziv, posetimo Republiku Srpsku i prelepa mesta sa 44. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu sve do 26. uveče ovde februara. Mila Grozanić i Miša Ćirić, Diaspora Media Group, Srbija, region i svet. Živeli!